ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakur Marbanyang Maulai Circle haka arpu pratarik risau arjar arpulai kala penlong ya ka jingpen sengutuk pajba halor ki arteli ki mat ki bakta jur ya ka kur ka jaj bat ya ka imlang salang borok ka wei kata halor ka phang jong ka shongkha khna ki an ki bayadei halor ka ne ka phang bat ki jingmi nang ta saka wei bat ka mat ka long ka jingpen jot yala de da udrak ki an bat ki jingmi nang ta ya gani ke jingpen chai pajba bala penlong ha community hall jong ka snong maulai kenton masar ha ka bala e shimbenta dagi khna school ki khon samla ki long khpa ba long kmi jong ka snong maulai kenton masar bat na ka kur Marbanyang ha ka por men step la don lang u MLA jong ka maulai constituency ba Bright Star Well Marbanyang u MDC ba Taibor lang patau kinong ai jingkren halor gini ki arteli ki phang bakan top ya ka kong si Naja bat ka kong di thang kheu. Prevention of children from sexual offences Act. Dan ngomong prevention tak tim harakan, tak tim kasih orang nak. Kajian you? Children di mana mati? Dan ngomong sexual offences. Mungkin. Ha? Long sexual offences mungkin. Jangan dong, malah orang macam ini nak terjadi kamu. Anyone? Be brave. Come. Dapat okay? Macam demo ini dia. So give me a hand. If I shake hand, what does it mean? If I shake
bor. Kapok suai kawan ang bor hanggang kasau tu November 2012. Kaya kita kasau tu deh. Ini celebrate you. Dan yang Children's Day kita kasi ke mau di kena, kasi ke terbang kita kena. Okey? Kadang ya kan dia anu ka belum bor hanggang si ke ba ai sudah ya ka bor di kena begini mau kinu di kena ke syak bor. How real you? Kinyo yang ni kaan menjaga prevention. Alright? Now tahu dia? Hang ni mana dia orang nak bertanya ni who's a child? Kira-kira who's a child? A person, be it a boy or a girl, has not attained the age of 18. Okay, tak. It also intends to protect the child through all stages of judicial process and give paramount importance to the principle of best interest of the child. Now, hang ni ngaku itu very layman, very simple language, tapi simple English. Now, best interest, mungkin the best one or best thing. Then, the best interest of the child. Kenigaan bergerbang lebih kena. It's a special law. So, kabaka ring dia jadi kala. Penuan tu ring kenigaan. Bante alangam jadi jing thombuat jadi kelung kena hak long ring yang kejongki. Dengan long ring yang mungkin no. Cuma dalam ada kata, dalam ini kedua saja. Nah, ini bukan. Lada dalam ini ke internet, lalu yang di mobile, mau pergi film saja. Hanya mungkin. Dan mau kena, mau kena ni jangan dia. Kinu berpilih dua jadilah ni. Anything yang dua jadilah, aku lupa. Mabalik, besok kita kaji kelas yang jangan berempat kena ada di kena ingok. Mereka drugs, mereka harga jenis apa harga ilmu dia. Lemah dia. We all need mobile. Of course, we need mobile. Kamu kan beri pandai kita kita. Iron kamu balik di online you, kamu di pros and cons kita. Use it wisely. Oh, maybe pinang email by mobile orang yang masuk keluar dari mobile. Ngan kai po juga kau sekira we get mobile. We don't get mobile. I think kau semua minum apa? We don't get mobile. We don't have mobile. Malita masuk ke belakang buat mobile orang yang kit. Dia the for class ni class after degree. Kata tu dia bangga orang tin orang lepas ni kan. Ni dia mau strict buat dia mobile. So right now you're very privileged enough, my dear children, that you've got mobile in hand, but at the same time, use it for your purpose. The more purpose, for the good purpose. Piece of talk. Playing a friend now, because I know that all out here, you children, you are literate now. Pili school going student. Okay? Let's say lada mandek hati mo ki show makam lo let's say ki kerpat. Taba hamni kita nak look sama English bahasa. Because I want you to understand. Because English is a mode of communication. Yes or no? Yes. Mana kasi haduk dengan kasi. Tapi satu dia haduk dengan dua tu. Nira yo cases jadi also cases. Menilai dengan solusi kan kalau cases ke bawah. Unang le thambor umne brio bangitho. A biological father. Sekarang orang ini lah, mau apa yang rumah ni? Let's say kalau very sensitive issue, sampai seni tu dia. Let's say apa kurang shock untuk apa? Dalam jaga ini dalam untuk apa? Ini let's say orang komersial, rusia clear tu, kalau apa yang berkat, kita ni yang, dalam beli kita bukan kita perlu dalam beli. And setelah tu ni, karena impeikona, impeikannya. Ikon keberang luar biasa yang keberang long distance. And itai besar kumbor. Imbak pilih dia berjaya ini orang hadu mana kuis boki. Nyerap boki hospital. Isante ba ini long biasa kumbor. Apa long menjadi. And it's very disheartening. Sekarang nanti ini yang hero sia subhan. Kono malam kias ini bandai kias nak kakle. Nama boleh? The moment when I go home, I know the lakshu bagay. Tangan bang jaro ng lakshu because why I want to specific opinions nahi. Magi kita dalam kau tu bor jogi, kapol jogi, mo. Pakai lekai, kumikna, kapol jogi misalnya lekai marble, mo. Lani lekai cricket lah, football lah. Compare, mereka bor benda apa? It's unsafe within the family as well. Takadaw, kung kini awareness program ni dalam kau.
Okay, Mas Bren? Can rape be compromised? Tell me, can we compromise? Darah syak kumpul, khilaf penyok dia itu jelong kesenang. Khilaf penyok dia itu jelong belum. So, kami jadi judge case. He should be punished. Nali orang should be judge for the rest of his life. Wan mo ta penyok ini, penyok bil. Takkan mo ta penyok bil, kok ini ibu syakan. Kebaik lah, materi konspirasi untuk dikenal. Penyok bil. You're dealing with a life. We are human. Are we human? Yes. Ninggal kam do. Oh, kampan dasar mo evident. Lada tentang siapa bagaimana kena sih kerjam rumah lagi kerjam style pelat tak ada apa saya teman. Mau saya kamu sih saya tombol. Do you think so? Dress is the thing which can say the character of a woman or of a child or of a girl? No. It's the mindset of the man or the boy. Tambah ada kenal pada keboksuan kemudian tangga rambut bikin tail muncul. It's a gender neutral act kan? Jadi kalau nak rambut muncul, jadi bikin tail muncul asal semua. Tambah nanti kita story, beberapa tahun pernah ubah apa kalaisnya. It's just 13 years old. Snap syashkor mana tu kan sana. Kita ini nak apa piwan yang syakir nak ada untuk dia. Untuk tiap kali itu syakkan. Dalam apa yang itu bukan ada untuk semua. Di dalam observation home, lah di Juvenile Justice Board, itu kepor kan ada board. Nanti yang mana dia itu di one sini. Di mana untuk dan untuk tiap kali. Hadir ni le di counseling session, nilak bamu, kemudian untuk kali. He is a victim of sexual abuse. Dia tak pernah, dia tak untuk beli. At the same time, dia urut lah syak kumpul orangnya. He is a man, he is a boy. Walaupun orang ketika ayah cover dan sering kaibang, mentang ini buat inclusion ramu nasib. Kalau kita story untuk nanti, bahan ini sih dalam buat ilmu nyerap dia, nampak? Kadang boleh dia suruh kadang nyerap dia. Sexually molested, ikut raya. That's why when kita dah kerana kalau beri hadok bagai. Hindi na, tambang training siya. Alright. Nakam-training kang kaya because why nakuha ba yourself yung safe. That's why I zero. Yung sa pinabili ay kung ganito program, ay lang. How many times? Maybe nga master trainer ako Meghalaya Administrative Training Institute. Ngayon kayo different department. Ya kanina ay, ka-on-chat ay. Tama ba kanina, kasi kung kong kabayo no, maninyo na ako. It's like a great initiative. Nakuha ba kung kaktir na. Ya, betul banget. Nakal ya, orang suwe. Dengan orang mandatory reporting, motong no. Kino keberan jintip, dasar skor ha. Kino keberan jintip, bah kadang ngejin syak kompor. Kapan air report, nama lagi air report, kian di bangsa ini keberan kam. Tentang TV, kekira sedikit nak kawan di Islam, Arsenal Islam. Mabele yang bawa ada air maupun pada hot, te yo udah basah tu, lem nomor basah show. Habu rak kampur te, air buat jila, bisa jila ya, yes or no?